metikire gutigirira ati ni manyitanira na andu ari ikuru kana andu ari akuru na makiria ria marwereire wiyathi temine ria gutigirira ati ni mamukira kiria ari kiao makiari gogona-ini ria gucokia ngatho ria General Kiambati General Kiambati ari umwe wa andu aria moikaine na njira nene gukorwo ati ni marwereire wiyathi wa bururi wa Kenya ni matarire ati akuru aingi matire makorwo makiamukira besha kana ona ukorwo makirihwo kumanagia na thigino nene iria makorirwo makigerera thirikari ikiurio itikire kuingirira undu uyu igongona-ini ria gukungwira umwe wa aria marwaga mbara-ini ya Mau General Kiambati Njora kaunti-ini ya Nyandarua atongoria ngurani a kiuteti na a kanitha ni mahinyĩirie bata wa guthaitira akuru matura-ini eta njira ya kwamukira irathimo kuma kurio. Na kama kanisa tuliona ni vyema tuje tushirikiane pamoja na wao na huyu mzee, kwa sababu kwa muda uliopita tumeona wengine wanatuacha. Tunakuwa na ibada kubwa ya kwenda kuwasindikisha na yale yote ambayo tunafanya hawaoni. Kwa hivyo leo tukaona ni vyema tuje tuombe na huyu mzee, na tumefurahi kwa sababu tumekuwa pamoja na yeye na pia tumeungana pamoja na viongozi wetu. Na rekei ndimwire andu aria akuru ni maroragwo ni Ngai. Ono ngiako marora Ngai ni gwika atia? Oguo ria twinyitithanitie na muthuri toyo ni kirathimo kinene muno. Etie muthuri o akirite haha. Kirathimo kiria ngitunengera ngio twitirie kuma kwi Ngai ni kinene muno na nikio tukire. Ni ao maugite ati akuru ni andu agoro bururi-ini na ugi wao ni urabatarania na ikiro kinene kurunga ruriri rweru. Na hinya wa kwaria ni njui no wari augi atiriri ni makoro ni ria ndaiganaga mwanake toyo ndekaga ona nona ithetiguo gwiciria tuguikara nake tukananire nake tucokerie Ngai ngatho ni undu wa gutuhe mwanake uyu ona ithue tuigue turi haria hagiriire. General Kiambati no ria utigarite hari generals 12 aria matongoria bara ya kurira wiyathi kuma thirikari ya Nyakiaro kuma mwaka-ini wa 1952 ngina Kenya kugia wiyathi mwaka-ini wa 1963 tugitawara na kurira matunda ma wiyathi iria athuri amaturuire nimwe ni nyonaga tukinyaga handu ira tugateretha ka tukageria kuriganirwo no ni ngwenda kumurikania ati uguo turugamite hawo muthenya wa umuthi ithuothe haundu wothe urona ukirira kana gaithi wega njira-ini yaku kana ni family yaku ni undu wa athuri aya aria maruire wiyathi bũrũri witu wa Kenya makiingata mubibero na tukihota kugia na wiyathi. Umwe wa atongoria a kanitha naugite ati ni mekorwo magicerera akuru angi kaunti-ini yo na ho agakiaritana kwi aria mena aciari akuru mamatungate kuona ati ni marabatara uteithio wao. Sisi tumechukua majukumu, sio hapa tu kama vile askofu amesema, tunasunguka kila kaunti na kaunti zingine ziige kutoka kwetu, ya kwamba tunataka wale wote ambao wamesaurika, hata kama hawajasaurika, tunaenda tunarudiana pahali pale na tunapeleka baraka zetu mahali pale, wananena baraka juu yetu. Maugite ati thirikari ni enyitete itemi rinene hari guthaitira akuru ta kwambiriria mubango wa Inua Jamii gutigirira ati akuru ni maraikara maisha mega. Ni maana sana watoto wetu, watu wetu hata wa kijiji kuangalia watu hawa kongwe, kama vile president wetu ambao amechukua jukumu ya kuangalia na kuapa hata marupurupu ya kuendelea mbele. Ngirivotera Muthingi TV, jitagwo Triza Wainaina. Triza Wainaina, thegio ni riboti yo bara ya